Kinoyalam kaseng UDP bat HSPDP kibadon lang hakakan hun Regional Democratic Alliance RDA kilapan pau ya kejing scam jingmut bat ubat Robert June kajarin ukertong ke UDP unjab ya ke election day namar kejing angnut jung kipai ba ban yoi baki seng riulum kinya trailang. Habai keren bikinong patai kubor Presiden ke HSPDP ubak KP Pangyang ulong baga UDP bat HSPDP gidi seng riulum ki bagi patba kila ai kejing syania bat kelio apalat lailak merupakan hajar vote bat kila penek pensa ai kakenhun RDA kebela sedang naduk kesenam hajar kat nyau hajar kat pra hapo kejing alam u Dr. Dan Kuparoy bat uba ardan mela basayumat bal sayo se kejing syania kejing job kejing kersan ki patba hak election MLA hajar arpulai Hagawai pat kaliang ubak KP Pangyang ulong ba kejing keren unong alam ka VPP baga kenhun RDA kadai benwengno yu kertong na kejing kon yak election MP kadai kabamdan nongrem bat kabamdan jingmut bat ulabo jing keli kelai ba aran basamat balai ula seng yak kenhun RDA ha kesnam hajar kat nyo bat ulong ba omla ban kendau thalai kinong alam jong ke HSPDP kabalayat sanpu art ligisnam bat ka UDP kabalayat arpu nyo teligisnam Presiden ke UDP uba Ahmed Ba Lengdo ulapan pau kejing scam jingmut bau ba Robert June karjaren unjob ki election da kejing trailang ki artli ki seng riulum ki bakentup ya ke UDP bat ki HSPDP bat ulong ba amdan mano ki balak ban betha ya ke RDA ba kede ban wengno na kejing kon ki election MP Shakalok Sabha na ke Shillong Parliamentary Constituency RDA ban job ki election kadai bang UI Number 1 ya kejing kwa jong ki paj ba ki parti rulum kin ya trelang bat kini tilang kata kali kasur ke bejam terus kata kabar pa kin pej ya ke mandate jong kejing ai ka vote share ha ke election pula dap ni ka atli ki parti ngila khain katno ke UDP kayo katno ke HSPD kayo kin total lang hang tu ngidai kita ki parti dilum go paj ba ul agin senia palat lailak ngriposan hazari ka vote share ki ai hagni ki atli parti kamut ni we believe kamut ni ngai ba katul ka vote share ki takwa yangi parti dulu nang tapat ke jingdon jong ki MLA ba ki MDC ru ki kumtahi de nagata ka daw ngi ki atli ki parti nalor ka bangi penne ni pensa ya ke ketuka RDA ka sedang nadu ka snem arjar kan yukat pra apo kejing alam jong Dr. Dan bat i ba aden basamai baki ong baka spirit and letter jong ka RDA katan kami grilum bangin yo ya kejing sne paj ba bangin yo ru ya kejing job na kejing kesan paj ba nakata ka daw ngi penne ya ka RDA ni pen scam ya ka ni pen bahaya ka haringkat ka sur jong paj ba gibal ayengi hagani connection arjar pula nakata ka daw ngi ong ni saling ya ka sur paj ba bat ni yaitre yang ni bat ni kermen ruk pai ba ken ai ke jing san ya ke baki ke san hagin ni ga arjar apulai hangi ke atli parti dulu ko pengyang pidon yu bondong kabar pila bahaban kli ye ke mut yu ba pi seng ya ke tuk RDA ke semar khatnyo banong ba ke jinon kam ya ke lang ke parti dulu kabalai ke long ba ngimla ban khindo thala ye ki nongelam jo ki atli ki parti ke HSPDP ngelayat san pu atli ki snam ka UDP ngelayat menta arpunyo tuli kisnem te phin kali menta kasi ya kata ka bha phin kali kam hana i namar ngi penne ya ka ke bagi nongelam jungi na baro sikat tu kisnem kila aging shekri ndu ngile ka hill state pater ter du menta ini ki atli ki parti rilum ki dai ki pajba ul sene bolo borom ul ai ka mande ngi respect ya kata but ka question man ong ba ban withdraw ya kata ngasno does not arise at all kam don e banget ban pension uri me kata if we are not confident, we will not file the nomination. It's very plain and simple. So we are here to complete the process of filing the nomination of our candidate. And we are very confident. And after all, we had done our campaign for the last 2 weeks. And we found that the grassroots level are still with us. And we are very confident, and we're going to work very hard in the next a couple of weeks for the polling day.